Smogu bodīt bija mans mīļākais veikaliņš. Tur bija tās krāsainieku rēbums, katrs skrēja katru savu pusi, tas bija pirms gadiem 30. Šodien es šeit stāvu un nekādīgi nespēju atcerēties, pēc kā sieva šurp man sūtīja. Пожалуйста. Скажите, почему у вас эти красные большие там? А как это почему? Ну как, сколько стоит? Вот эти вы думаете, да? Нет, повыше. Вот эти? Еще повыше. Эти, да. Палату это? Ну да вы что, это же грабеж. Ну да вы что. Тогда эти маленькие там. Вот эти вы думаете, да? Нет, немножко налево. Да, вот здесь, Там да. около этого гроза, нет, больный. Rāvies liekas. Rāvies liekas. Kāpēc jūs uzreiz tā neteicat? Jā, šīs pa 20 centīmiem. Tiešām kā pirms gadiem 30. Toreiz mums bija jārunā krieviski. Šodien mēs paši to izvēlamies. Domā, kā runā.